Yes, reka n'ubundi tubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira ubuzima buzira umuze. Abakunzi b'u Rwanda rwa none, muraho murakoma. Ni Clever Bemba rero ndaje mbazaniye amakuru adasanzwe, amakuru arimo amakuru y'imirwano, ariko tuza kugaruka n'ubundi ku itangazo ryamaze gusohorwa na Lawrence Kanyuka ku bijyanye na bya bihuha byakomeza kubibiswa n'abantu bavuga ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri. Mwakunze kugenda mubyumva uburyo igisirikare cya FARDC ndetse uriya muvugizi agaragaza n'ibyo agenda avuga, uriya wasimbuye Sylvain Ekenge nani Lieutenant Colonel Akuzayi, asobanura avuga uburyo M23 ngo igiye kuva mu bice yamaze gufata. Niho ndibuze gutangirira kugira ngo tumanze twanyomoza icyo kinyoma. Itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka rigira gutya, rivuga ibi n'ibi. Nibyo nshaka kugira ngo n'ubundi tuze tubyumve, tunabirebere hamwe uburyo yabivuze. Uyu ni Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23, uriya ni point focal. Ni itangazo ryasohotse ku itariki ni ku itariki 26 n'uno munsi. Rinyomoza itangazo igisirikare cya FARDC cyasohoye ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2026. Alliance Fleuve Congo na Mouvement du 23 mars iso itangazo ivuga ati ngo ne quittera aucune entité du territoire libéré, ngo ntabwo izigera iva mu bice yamaze kubohora. Tubyumve neza, iri ni itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka avuga ati ngo ntabwo tuzigera tuva, cyangwa Alliance Fleuve Congo M23 ntabwo bazigera bava mu bice bamaze kugira ute kubohora. Ndashaka kugira ngo mubyumve neza, ibice byamaze kubohorwa ntabwo Alliance Fleuve Congo M23 izabivamo. Hanga arakomeza ngo ibice byose ngo biyobowe na M23 Alliance Fleuve Congo biri mu mahoro arambye, abaturage babo bameze neza, bafite ubwinyagamburo n'ubwisanzure, barakora imirimo yabo, amaaktivite yabo amasaha 24 kuri 24. Gahunda rusange service public, donc gahunda leta igomba gutanga bazitanga neza. Gahunda za ekonomi mu kinyarwanda hajya ndabivuga ngo ni wikira, nazo zigenda neza. Nukuvuga ngo igice cyose gifitwe na cyamaze kuba libere gifite amahoro n'umutekano. Abaturage barahinga, abaturage bararya, amasoko ararema, ku masoko imyaka iriyo, mu gihe kuri epoke ya etat de siège, etat de singe, ku masoko ibintu byari byarabuze. Icyabonekanaga ni amakara yavaga muri parike ya Virunga acibwaga na FDLR. Hano bagakomeza bati amashuri akora neza, amazi arahari, amazi meza eau potable, umuriro w'amashanyarazi courant electricité irahari kandi biragenda neza. Ubuzima condition de vie de population, condition donc ubuzima bw'abaturage bumeze neza. Alliance Fleuve Congo M23 ngo nizemera na rimwe ko leta ya Kinshasa cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa bwongera kudurubanganya amahoro n'ibyagezweho muri territoire cyangwa mu bice byamaze kubohorwa. Hano ngo arabishyiramo, donc ngo arabyemeza n'imbaraga
yuko ibyo byose batazigera bemera ko leta ya Kinshasa igaruka kongera kubyica, kandi bemera ko bazabiporoteja no kubidefanda no kurengera inyungu z'abaturage b'abasivile bakomeje kwibasirwa n'ibitero bya Kinshasa, ndetse bakomeje kugiraho ingaruka zikomeye na buriya buyobozi bw'igitugu bwo muri Kinshasa. Murabyumva? Iri ni itangazo ngende kuvuga ryasohowe na Lawrence Kanyuka ari gusubiza Hakuzayi Lieutenant Colonel. Itangazo ryasohowe na FRDC ngo une fois de plus s'inscrit le communiqué de FRDC s'inscrit une fois de plus dans la politique systématique de désinformation. Iri tangazo ryasohowe na leta ya Kinshasa na nanuza na FRDC nuri Hakuzayi ni itangazo ridafite aho rihuriye n'ukuri. Itangazo ridafite aho rihuriye n'ukuri, ni itangazo rya politiki, itangazo ryo kubeshya, ni itangazo donc rigaragaza uburyo Kinshasa n'ubundi nayo ari abafabrikateri, niba abanyagitugu bapfa kuvuga baba britare, sinzi uko umuntu yabyita. Ni itangazo ridafite aho rihuriye n'ukuri, iyo bita ngo ni fake news. Ni itangazo rwose ririmo akajagari n'akavuyo, ririmo inda rwose, ririmo umwanda, ririmo akajagari. Ni itangazo rwose ryitwa igitangazo ritari itangazo, ngo contrairement au contre-vérité véhiculée, ngo ukuri kuriho kuri kugenda, ngo unité d'observation et de monitoring de AFC M23 a quitté la ville d'Uvira. Ngo ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2026, donc unité ishinzwe ubugenzuzi no gushyira mu bikorwa bya Alliance Fleuve Congo 23 bavuze ko bagomba kuva muri Uvira. Bavuyemo ku bushake ndetse bavamo dans un geste de bonne foi, bavamo ndetse bagaragaza ubushake bwabo n'umutima mwiza wo kuvamo kugira ngo batange amahirwe ku byo Kinshasa yifuza ku bijyanye n'amahoro n'umutekano. Ngo kuvamo kwabo bavuyemo abaturage bose babireba, ndetse bavamo n'itangazamakuru ry'igihugu n'itangazamakuru mpuzamahanga rihari, kandi byahise bitambuka direct kuri internet, ndetse opinion publique nationale qu'internationale, opinion publique zinationale, opinion internationale barabirebaga uburyo bavuyemo. Bya bindi byo kari akagabo kakari gutangaza Lieutenant Colonel avuga ngo bavuyemo ngo batwara ngo gudro se bagiye kuyiteka. Gudro se niyo banayikuramo bakajya kuyubakisha Bukavu, bakajya kubakisha na Goma, byari kubafasha, ari gufasha n'uriya muhanda uri kwerekera Warikare, uri kuva Sake Goma Warikare, Goma Masisi Warikare, byari gufasha. Rwango 23 yavuyemo, imiryango mpuzamahanga ibibona, M23 yavuyemo, communauté internationale zibona, press, ibinyamakuru mpuzamahanga byari bihari n'ibinyamakuru by'igihugu. Sinzi rero impamvu bazana ubwo bubrabra bwabo bagaragaza yuko batwaye izo ngo zanuza ngo za gudro. Ese gudro bagiye kwitwara, ariko reka babaze,
ariya mamashini n'amaordinateri yari ari muri ariya mabiro, abana bo muri AFC bananiwe kuyatwara kugenda ngo bagirire akamaro nabo bajye babireba. Ayo magudro niyo bari bari kubona yuko bafite gahunda yo kugira ngo batware koko. Il convient également de souligner que hano kanikomereze nere kuvuga ibi bifaranswa by'abazungu hano bakavuga ngo igihe cya liberation, igihe babohoraga umujyi wa Uvira, uriya mutwe ushinzwe unité d'observation et de moniteur, umutwe ushinzwe uzuzuma no ishyira mu bikorwa bya NCFREB Kongo 23, toutes les infrastructures, ibikorwa remezo byose bya leta n'ibiri privé byose barabiproteje. Nibyo, yaba mu masoko, yaba kuri meri, yaba kuri DGM, yaba ku mupaka, yaba kuri DGRAD, yaba kuri DGRNK, hose intare za Saramwe zarahaproteje. Ndetse n'amashuri n'insengero. Ariko mu gihe 23 yavuye, guhera kuri buri kimwe Wazalendo, abaturage b'abajura baragiye bariba, bajya ku nsengero barasenya, bajya ku mashuri barasenya, bajya ku mazu y'abanyamurenge barasenya, bajya no ku bindi bikorwa byakoragamo abanyamurenge bariba. Ngo mu gihe rero bari barindiye ko haboneka za ngabo zidafite aho ziwegamiye, zo 23 yari yamaze kuvuga, leta ya Kinshasa yahise ihohereza za ngabo Wazalendo, FDLR, FDNB, Ndagaswi, Ndagapa, byose baragenda barabizana babishyira hehe? Hariya mu mujyi wa Uvira. Umutekano maze uragenda urazamba mwugaheka mwe. Kuva icyo gihe rero, a cette période, kuva icyo gihe connection internet yakoraga ku buryo isi yose yabonaga uburyo 23 yahavuye mu buryo bwiza, banabona noneho ibyo igisirikare cya FARDC cyari kiri gukora. Ya force coalition ya regime ya Kinshasa ibyo yari iri gukora, amahanga yose yarayibonye. Babonye uburyo bisha abantu, babonye uburyo bapiye, babonye uburyo basenya amazu, babonye uburyo basenya insengero, babonye uburyo basenya amashuri n'ibindi bikorwa remezo byose biragenda bigira ute? Birasenyuka. Byose barabibonye. Noneho muri iki gihe rero ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gukupa accès à l'internet, couper l'accès à l'internet à Uvira. Bamaze gukupa internet muri Uvira kugira ngo bya bikorwa byabo bitaza kugaragara, ndetse n'uburyo abaturage batishimiye ubutegetsi bwabo, ubutegetsi bubi buteye akababaro, buteye n'agahinda, uburyo bari kwirukansa abaturage babahiga, abandi babica, abandi babajyana mu buryo butazwi, ndetse n'uburyo bari kuza kwataka ibirindiro bya 23 aho 23 yigendeye, ndetse na za bombardement aveugle, kurasa buhumyi muri zone zituwe densement peuplé, zituwemo n'abaturage benshi. Niyo mpamvu bari gukupa internet, ndetse bikaza gutwara ubuzima bw'abaturage, ubuzima bwa kiremwa muntu, ndetse n'abaturage n'important déplacement de la population, n'abaturage nabo bagahunga bakajya mu bindi bice. Alliance Fleuve Congo 23 iravuga yuko irabwira communauté nationale na communauté internationale ngo FARDC bakomeje kwica bya violation répétée du cessez-le-feu, byabi nibyo y'amasezerano guhagarika intambara, ndetse n'amasezerano bagiranye convention internationale, amasezerano mpuzamahanga bagiranye, ayo n'amasezerano mpuzamahanga
tera n'ibyo babujije biri mu masezerano mpuzamahanga ko ingabo gukoresha abacanshuro bitemewe. Kinshasa yo ku mugaragaro irakoresha abacanshuro. Sinzi ko rino ni itegeko mpuzamahanga, ariko nkibaza impamvu leta ya Kinshasa yemera ko bakoresha ingabo z'amahanga, amahanga nayo akabibona uburyo bari gukoresha abacanshuro bakicara bagaceceka. Murumva rero ko hari ikibazo n'ubundi gikomeye. Hano rero Alliance Fleuve Congo igatabaza ivuga ati no kuri ibi amatangazo yose mwagiye mubona avuga ko tuzava mu bice byamaze kuba libere, ibi ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntaho tuzava, tuzahaguma kandi tuzakomeza turengera abaturage bacu. Bikorewe i Goma ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2026. Lawrence Kanyuka, chef du département de la communication, ushinzwe itangazamakuru muri Alliance Fleuve Congo 23. Lawrence Kanyuka, murakoze rero, reka tubashimire, tubabwire ko mukanya abakunzi u Rwanda rwa none ko turaza turi kubashakira n'andi makuru, n'ubundi tukaza kongera kugaruka. Mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.